Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli ki di mabana ki advertisement. Balay sila penjenjar ya tadi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat ki jimpen na. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kanyu trap acik National Movement lengba ka Land Protection Cell kiladawa na ka sorkar jala baka deban pendu pendamno ye kijing penbana jong ka sorkar Assam jong snem sia ja kandai spa san phuai khnang baka block 1 block 2 kin omlet chaka jala Assam hakaji kar miput hakawat ka baar habai kran bat kilat thai khubor uba lamprang kharbani ubade president ka HANM bat kumjuru kum chairman ka Land Protection Cell uloong ba kinong tibnia bat kumjuru ki he officer kitip bahasa phag block 1 bat block 2 balakam da ka Assam manta Uba lamprang kharbani loong kani sorkar MDA kala train nak benta ban penbe yopod usam bat hakawat ka baningkong bat kumjuru ya ka MOU ka seng kam persya ya ka jing penbe pot ndai ka jing persya ka dena ka jingle kerki jong ka sorkar bat ka jing tu jong ka khando ka siap saka Assam dawa ka H&M Land Protection Cell baka sorkar ka den pendu no ia ka notification sijar kandai spa san phuai jong ka sorkar Assam Namar ngi ba ha kanai ka MOU balai soy phase 1 wat ka mai kholi kamolong kona ki bomdon ha notification ngi ba ka khandau ka siap ki jaka puta jong ka jatman reu kila palut shakas sorkarasa tingin kwa bakum ka jatman reu Batkum keseng H&M Land Protection Cell baka block 1 block 2 kapadai ka jaka jongka riu nyutrap ndu hendai hentai kan letsha ka sorkarasan ka jingkali kalong balai ngidawa penduno ya ka notification sejak na spa san puai jongka sorkarasan ki scholar bat ki senior bureaucrats ki tip hash hangga block 1 bat ke block 2 balakam da ka Assam mentah Henry ngi suthu ba ki babun ki pait ba pait lang tikim da tip ba ya kene gapang shua ka snem sijar khandai spa san phuai Ya ka United Khasi and Jaintia Hill District Jongka State of Assam mensua la pihak haki artli ki sub divisions kata kilong ka Shillong sub division bat ka Jowai sub division ka block 2 bat ka block 1 dai ki block Jongka Jowai civil sub division ka right nong tung ka badon ha block 2 kadai ka right hapo ka nartiang doleship kita men kitip ba ka right nong tung ka seu khajna bat kiwei ki senyang sya u doloi nartiang hakasnem si hajar khandai spa san puai laseng ya ka United Mikir and Not Kashar Hill District Batla ot ya ka block 1 bat block 2 na ka Jowai civil subdivision batla penyesno bat ka Mikir Hills da ka order u gubernur ka Assam number ti adi ar laiwai sanot iwai saukndai ka balalong ha ka khatlai terik uyayong jong usnam sijar khandai spa san puai lalai kene ondai namar ba kitai kijaka karbi Henry tang na benta bansuk kajing trekam landai kataka administrative convenient hak terpor. Haba wanne ka United Khasi Jaintia Hill Autonomous District Council hak snem jagaspa sanpu arwo. Ya ka block 1 bat block 2 om shem la wanra apa uputusam jongka megalaya. Habala yo ya ka Autonomous State hak snem sijar kandai spa nreu pukandai bat ka full flat state hagasnem sijar kandai spa nyopuar rup shem la kentup ya ka block 1 bat block 2
hapo uput usam Meghalaya. Haka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 ya uput usam Meghalaya Autonomous State la Thoshai shall comprise the following tribal areas: the United Khasi Jangja Hills District, excluding the areas transferred to the Mekir Hills Autonomous District by the notification of the Government of Assam number TADR 3150149 dated 13 April 1951 and the Karo Hill District. Kirang mano yang lam jungi hak to kapor ki klempoi kan mau ber klemperkhat baik ya kena ka exclusion clause ya ka block 1 but block 2 wat la ka pau tengkreng hak ak ka history bat ki jingsia hamadan ki kedau syai baka block 1 but block 2 kidai kijaka henyutrap Henry hakmat ka an kidai ki benta ka Assam bat Karbi Anglong kat badang sa badang yang kataikan notification jong ka Sarkar Assam jong usnam 1951 dai negane ka daw baka Sarkar Assam ka police battalion menta ha block 2 kat ba ka Sarkar Meghalaya kabu outpost hasnong molosnai kinong song ka block 2 ki tebut sya Assam bat sa Meghalaya ro ka Sarkar Assam kanut benbu polling station haman laki jaga haman laki snong Henry ka Sarkar Meghalaya ka pawan tebut ya borok isnong semolosnai ka snong ka bajengai na kitai ki disputed areas kadau balapen yesno kadau balapen sno Shamikir Hills ru kamdai halor ka territorial ethnic and cultural crowd Henry tang namar jongka administrative convenient hak takapor namar kata ngidai banyai dawa badai ben penduno ia katai kan notification 1951 jong ka Sarkar Assam bat ban wanra abyang ya kijaka syakari nyotrap kata kadai ka strong demand jong ka H&M Land Protection Cell syak Sarkar nak benta ban yada ya kendau ke siap jong ka block 1 ber block 2 radangi peniang nia baki hapa po uput usam ka Meghalaya ngilarem lupa namar ka Act 1971 kabatau ya ka Meghalaya kala kedau syai lupa baki tei kijaka kilait na uput usam ka Meghalaya namar kata ka H&M Land Protection Cell da kejing sokya bat kejing solid ke kerpat berdawa ya gino sosial pun buram jungi ada pi Etisha ya gari kumba biju perta ki election berada pisutu cisha ya takador jong kapateng ke pansakha snobha penduno ya kene ka notification 1951 jong ka Sarkar Assam kenang baga kenda siap jong ka jak benreu konom lek berkenom sentuj syar Sarkar Assam kum ka H&M ngilas sun ai lupa yala ka jong ka jak benreu yala ka jong ki jaka puta namar ngilai isai bawat khakne ka phase 1 ki benda besoi ki bomdon ha ka notification ye henrei ngi ba katno photali kisnong ha malangkona bathapo maikri ki lech chaka Assam hare ka kum ka jing suthu ka jungi ka long ka sulong no bagane ka Sarkar ka jungi ka lalai sulek kerki kelas ukwa buram palat te namar kata nakaliang jong ka H&M Land Protection Cell ka ken tujur ladai ya ka Sarkar ladai ki ken hun ki paper
Wat le kerki dapen sunung rimba, wat ju le politik ya kene kam yap jong kejai penreu. Le ya ke ba naduk komen sim, le ke ba kanwanra kejing mentoy ya ki paradok ki persnam badi ki pari jungi ban hangte po ka bodar kapot berkasa.